eşekesi çok karapayım. Çukunu bir gana çürüğü, ak adal çürüğü elimde sokkan emgeğim elge arnalsın degen kızımız. Oşan için ben joğarda aytmadım mı? Şurada güçlü nümeler var eken elimiz gözü açılıp durdu. Oylanıp kalıştı. Ayt odan. Balam, kızım, biz sağa akşamında şaylayız da oturağız. Hazır biz уже bütün düşündük. Kanday adam deputat boş gereken. Biz sağa akşamında şaylayız da oturağız. Aylanay yıldız. Sen hiç oylanma. Bizim baldarımız geleceğimiz için mizandardı yaz. Ananayım şunday mizandardı. Ana hurmatlı ağay tuğanlar. Ana gevşede aksakallar aydı açacak. Baylığını bayıp alma. Çoğunluğu çok koyma. Bizge hazır bunu baldarımızı geleceği için kan göre durgan, mizan jaza turgan uğul kızlar gerek de olacak. Ошо рахмат, елден айланайын. Мына ошондуктан сиздер баары түшүнүп калыпсыздар. Күчтүү мыйзамдар керек экен, күчтүү социалдык объектилер курулуш керек экен, ошону менен күчтүү долбоорлор керек экен. Мына эми ошого карата сурооңуздарды, сунуш пикирлериңиздер бериңиздер. Сөз кезеги анда сиздерде. Ким айтат? Саламатсыңарбы, Карадария элин. Мына биздин элибизге биз менен жолугушуп өз максаттарын айтканы Курбаналиева Жылдыз кызыбыз келип отурат. Биздин айылда мен айта турган болсок, азыр жауынгерлери башка, балдары көптөп, булар эч кандай иш жактан киреше жок да. Даже ошолордун пособиясы менен 2 комнат үйдө жашап, калганы бүт эле. Анан эмне менен жашап, кантип жашап турат, балдарын кантип багат, ошол мени дагы көп ойлондурат да. Анан азыр ошол келиндер келишкен, эми мен алардын. Анан кийин доктурга барсам, сразу эле өзүнүн таанышына сен оно немеге барып, УЗИге түшүп келесиң дейт. Ал УЗИсине барсам, жабык болот. Анан эртеси күнү дагы барсам, дагы жабык болот. Анан жүрө беришим керек, күндө көчөдө, суукта. Ошондойлорду караштырыш керек. Анан айылда ишканаларды ушул айылга көбөйткөнгө жардам берсе, айылда иш болбосо өтө кыйын жашайт. Мыйзамчылыкты кылыш андан кыйын. Актабайт.